Ka Jalan Niam Jawai ha kejan mir arpusantrik yayong kala penlong da ka mas kerpang ha Katedral Paris Jawai. Ban duai na kebenta ke jingjak that jong ka mensim ukpa bakut Pope Francis ukri du jong ka balang Katolik ubala klatno ha ka arpui trik yayong. Ya ka jinglek niam mas bakut lapen benta da ulung dok sat jong ka Jalan Niam Jawai Most Reverend Ferdinand Dekar Didi Bishop haringkar ka jing senran lang kiling dok sok blei kiriu niam bat ki pat riu ngai ka balang. Kalau bagi sausi bagi jingdo ini baru bagi kebalang setelah kepercayaan. Ada tu bicara tu step hi itu berlatih menakha berlatih beji amal lagi Paris. Milatuai terwa mas kepor janwi bad tunjuru amal lagi tinggi milatuai kita Kajing jatai jang mesin jang Pak Buku ini Uku Francis. Bad hari isni ngalakhat melawai di dari budaya nang di para lendok. Bagi terwa terpang hari janbe sakawai ka jing duai penbiang kajingnya saipot na benda Pak Buku bagi jumi. Blesibun bagi lendok Depi kibar ngai kirimiam banyak sok tilang bagi harga isni pancing pentah harga kejuai bat harga kejunya salpot na benda kejinjak hai jong Uku Francis bagi jengi. Beberapa bagi ke kejipta jong Buku jengi harga por pasca kalau kejiplemen ya ni hantam kibas yang kiam mesin bat kibas yang si bat kali kepau mal ini yang dijauh jauh Paulus apostol ladang ni yat lang baru Kris ingat bangi sakin roh lengkap baru Kris hakiki dengan Kristan harum dengan benar akra tidak ada ni ayu ya boleh belai ini ya ni pabukut balong serai nong serai kan nong serai unang yalam kan unang yalam ban titik ba uni pabukut ni ulang ba as pa niu kendri kumta mungkin penting yang terkait Petrus pabukut harum ban Ulaya lam ini hal kita dicerai atau dicingkai jika itu hapo kini kita asnem. Pak Buku kini Pope Francis ulagan bejingai lepas kan hatu kata-kata bagajin jemu bagakam setri jemu ku munonyalam bag nong cerai ula persyang norim ialah bejin jemu jadi kam jemu ha Kris balanipat Badai dari dalam serai blade buat mayu hari kepor pasca kepor jauh lipat. Habar lagi dia hukum pabukut ini hukum hak arja hak lain. Lagi keteng jauh Francis Assisi ubre ubaduk ubasorit bagi ya digital bagi kibrim digital berok But they na dari kadau aba lagu da charge kwa gancim ya dari kamsim sorry jinglong balik jong Francis Assisi bakoi but ula bersang but ula im dan musim basori but musim palai but musim sida banyak itu ibarat yang konferen
simplicity of life. Agini isni rayasyo bagi yang dikubur berbun cekang kejidong bahar berkita bahar jom Pope Francis beruleh dan Pope kini ikan as snem kumukpa bakut Pope Francis ulang Pope John Paul's name. He is the Pope of mercy. Haga Fratelli December Anaja Taksan Ula penbenai Islam John Virgin's name. But tak hadu Anaja kan liu Abdul Tariq na ungkut na itu Islam John Virgin's name, the year of mercy, the jubilee of mercy. Uglay ulang siat yau ya kene kemesim bencim ya kene Kapang John ketiga Jingsney John Gray ketiga John Gray atau Snem Jubilee John Jingsney lapan kenal ini batu lakukan dawe ini ro ban long kita diberi bagi Snem ban lek diberi ha kita dan paper wat satu kibarit do yang penting Jadi bactom belanda, jadi baduk bactom bangli, jadi itu kiba tung kita dimaikan sendiri Norway banglan ying don sam. Banda sermen melihat itu badai terpang yang kita kerjing long ublay berisne bad ublay badat kerjing nama lagi nak jadi kintin usni juga kebanyakan Haktin Latin Miserando Atque Eligendo. Having mercy, he chose him. Dah kejing isnai lajing yu kum bishop abang long bishop bat ulah teng ye gani kekenting imsi lajing yu dah kejing isnai jong lay hado khat ni asni jing kum ba kut Kumbuku. But the chimney the day number the humili John way we could bid. But the Agato Yagini, you can see him see to Katao Ya Kajikot Ya Matthias, Da Virginia John Blay, Kumu Apostol Ublay Ubai. Yang dinampak kamu Matius nongkrong kajana, but susu kena kamu tu jemu, tahu ya kejing isnai, but ya kejing jauh lagi, melakukan ya ban ban penpa, bandan kata, ban peni lede, kador lagi, kakmat lagi, dah kejing isnai, baca dah kejing badai nak dikenal. Uang berbuat ini berbor, cara terjinglong, jong kibri bagi sedaya, bagi jingkot diukur cara terjinglong diukur, bandong kibri diukur. Lem berkain, ya kino kijinglong jingman, kijinglong nongpok, ne kijinglong bapor jongi, regardless of all their background, their family background. Kini kita tiba uni pahur ulah persang bandim bagulah hikai ini bandong kita diberi ke isnai bandong pun ikut halal jubilee dari isnai kawan upah pahur ini dari isnai badha bijingai hau boleh ubah isnai hau ni usnem ulah penbenar usnem jubilee anajan atusan Halal Kapang, Pilgrims of Hope, Pin Paregion, Ki Pilgrim John Kejingkermen, Kalamut Badang, Upo Uday, Padaku Jingi Uday, Ubri John Kejingkermen. Badukot Ware ini Bandong Kejingkermen, Yakituk Badu Kejingkermen. Hagani Islam Jubilee, Lakat Ware ini Badu Bandong Kejingkermen, Yak Badu Kejingkermen, Hakijingim, Kibadu. Dibaca banbeng, ada imlang kesalan, ada society juni.
Uji Sukris sebalamimpan. Ubalajab jakapap pada kejiyam. Ulalom kejing termen jungi, bat kejing termen juku khantar.